Kardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Education awareness lapen HSLC lapen HS satlang ki unatuma phan karcho mai kipeman pon wo signify ke parnia da por bhai kebra chitima por lakhain ko rapli de pani MAC constituency ke paro number T state auditorum hall santipura long education awareness kam felicitation program toklanga pothak chithan chimu mai lapen kacharlianat ansosianing ke parong pon thuji aphan pura KSC arnam lang piaro atumpen karcho mai piman pon bang solong non het jong kepa chatlang ang theke paklang pon bukajan subdivision angkang 94% kachipalong dun kaching hon lisia ing tipia phanse tame man pengpen karcho pedo pondo laposon thak thaksi HSLC lapen HS angdeng kiunduna tuma phan lokacharia na thu ansu se kacharia ning ke parong pon thujia phan man kido karbi pohola pen certificate pajer pon KSA Arnamlang Piarua Maipu Anilson Teron Pen Kachari Pona Mailong Chunbang Soron Sing Terona Hin Pen Alhi Pachinia Por Enpon Labang Su Lokacharia Potak Chithan Chimomai Lapen Karcho Mai Kipaman Ponalong Alhi Sarpo Manuping Pen Boson Rongpar Principal Diopani College Chitongdun Lapen Anparta Lai Chaning Leng KSA BD Tiripi Amai KSA BDC Amai Puraju Ingleng KSA BDC Chunbang Disoiteron Manik Ronghang Ratsai Klembang Rajkumar Ridi Ratsai Klembang Atum Chinglok Man Kidu Kithikiding Atum Chitongdun Pen Mayalong RDP Dun Bokajan Pen Sarkrube Karbi Anglong News Kardom pejero kardom ahok lo pinilitum la dak indeng kepen indeng krehini kiun akorti la pen injir tum phan litum pinila dak arnam lang pilo charlie song pen petir pi ponsi nilitum karcho mai bilo asila so karcho mai long nilitum along isi ko pai ke me pen Karbi Anglong pen nong nam nang kiwan pi ilitum amuso lisyang ti pis tami nilidak ni tumar nam lang pi long pen salang chipi unpon lo la pen pinili kum ko pai ke me pen ladak kado ka ve student tum stame alang litum aninang kaching sama jok si bang parohini so se students tum stamila dak nang chitong dun lo nilitum ningarong piglo lapen kapre tum stamila dak nang chitong dun pen RD nang kipi dun theka pot stami nilitum low charlie song pen nilitum ningching sam sige pijir dun lo Phuloni Mondol Congress Committee atum pen joint extended meeting amai kangni pon wo signify kebarni Phuloni Congress asa hemalong Phuloni Mondol Congress Committee atum pen arsik jit pen joint extended meeting amai kangni pon labang so mai kangni pon along dorsing singnar pen chapatir pi ponsi sonjit terona phanse tami aluhia man pen mailong chupha pon lapen pinangan kithikidinga tuma phanse tami aluhia man pen chupha ponsi mailong kaning je pona tengke BJP Aracharya song atuma phan aning ke dok delam chipiklang pon lapen dorsing singnara phan pherang ke tumpen karju pona tengki alang li kaning ji pon ke non ke wang jiarni pen ke congress song atung ke isi vet se do thipopusi ning je pon athe kedam tangarni ke laposon songni dokoka jokpen pinang ka siksak na dolo lasi non pen ke isi vet do thipopusi pherang ke thengnu ning je pon lapen non pen ke congress song along ning chitherin tira congress song along claim damra pet nang pu pusi alang li hin pen ning je pon Phuloni pen aro ning ti Karbi Anglong News District Congress Committee ahin pen isi sayedeng pon Karbi Anglong adan pidoan MSC constituency mateni tum Congress asong tum mage Mondol Congress Committee polo asong Mondol Congress Committee Karbi Anglong angkang pidoan tame joint extended meeting donai labang ke PCC mane primary Congress Committee la pen booth committee la sibili tum lada ukis bera tum masi booth committee pen PCC bani tum hanglong la sila Phuloni Mondol Congress Committee angkang along video PCC doan booth committee doan sibili tum pini joint extended amai di phapon sama tim padopolo kasi pinili tum padopon ke la hello ni tum Congress party itu cukup damta election tame ni tum mangbong Pui lam ke di cendonte ada ini masih nili tu cekat kunjung kuntan nangalo lasi non nili tu pini ben kacing lo lasi pini so mai lo nili apon nili akhirnya sonjip teron alam dia bagaimana district kongres alam general secretary alam di Domlang lapen cukup damta 2017 itu kami kongres
candidate lo alang abangke lapen 2021 abangke 18 non Hauragat MLA Congress officially candidate lo lasi nilitum chingwai singsai sinon pini banke ni tum da isum teron ko singsinga kapre laso nilitum chehak hilo pini banke ni tum Congress itu private itum kidopo lasi laso kedoji abangke non kidobom Congress sarkar BJP sarkar ke klaim ke chok che rar phan ke pasung asai ke dei formu hortara dor ke bat cheglok kido ke tha kisung khang kido ke ave lasi ni tum Congress tum private do sini tum se pahai ko sini tum pidi pen da kulumi mondol Congress office ani tum pidi side gonlo lasi na tum press media anotini tameni lina tum chuni di ke lahelo pidi Congress apanti tum ni tum du pidi non angka poisa ave lasi ne na tum betul ngani tum koson ma ceram nei lasono ceram pidi der tahai ni tum sumpi lasi la apan kisum ke boy thegong pen ke jim sum sini tum Congress asu di pangtang pini ni tum ada Puloni MCC মানে Puloni Mondol Congress Committee ahin ben join extended dopolo la sini tum pini kado kabe na loin ko la cap puling session do bud committee do ni tum pini chetong lap sini tum pini la so meeting mang padolo la sinali tum tame press meeting han chorolo pini la dag man tum ni na apati te tame na tum dag na tum chitong the bot na tum la chorolo la sini hin pen ke na tum phan lan pachini pen Kedam tang wo signify player ni birta chatayalong ke klangpon wo rengang hoi amen pen tangka ke hangpo alam kia pathak pherang ke mai kang ni pon wo signify sir ke pani dipu press club mati chi hek pen DPC asa hemalong babul terang pen lamklar kachipi pon Kedam tang wo signify player ni asam angkang pialong da asam bahumukhi somabai samiti kadokawe division sirkep tu laso along pen hills district divisional apartment deep along kido da asam bahumukhi samabai sumiti limited along arpu kido dhonsing timo DM Raju Teron LDA lapen babul terangatum sakuri nang pipon popu amen pen kedam tang wo signify player ni hur kicho dudalong babul terang amenta tangka kicho enpu alam ki keklang pondera jok dipu press club asa hemalong babul terang pen puthot pherang ke thengno lamklar kachipi po anparta nili ke tangka cho endunongle jongsi nili kacho endunpu angthek alo do pulote rara thengno nang paklang tami puta ningje pon jongsi hi thi royang bong tangka kacho enapro nang paklang thek the pulote nili hin penta definition case piponang kokpo puta pachini pon tangte babul terang pen kaning je ponalam thile arjuponik sina News Text Report, Karbi Anglong News. এইটো কমপ্লেইন মিছা মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ক'ব গৈছোঁ ইয়াত কমপ্লেইন মিছা আৰু যদি যিবিলাকে কমপ্লেইন কৰিছে তেখেতসকলে যদি দেখাই দিব পাৰে মই কাৰোবাৰ টকা পইচা লোৱা চাকৰিৰ নামত টকা লোৱা কথা কৈছে সেইখিনি যদি দেখাই দিব পাৰে মোক দেখাই দিয়ক নাম দিয়ক প্ৰুফ দিয়ক মই কাৰ পৰা টকা লৈছিলোঁ কাৰ টকা খাইছোঁ এইটো মোক প্ৰুফ দেখাই দিয়ক তথ্য ওলাই কৈছে তেওঁলোকে টকা দিয়াটো হয় কেনেকুৱা হিচাপত লৈছিল সেই টকা দিয়া সেইটোতো চব শ্বেয়াৰ মানি হিচাপে লোৱা হৈছে এইটো শ্বেয়াৰ মানি হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু যিখিনি শ্বেয়াৰ মানি হিচাপে সেইটো শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট পৰ্যন্ত আছে শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট এমাউণ্ট পৰ্যন্ত লেখা আছে কিমান টকা দিছে আৰু সেইখিনি একচুৱেলি ক'ব গ'লে এতিয়া মোৰ নাম অহাৰ কাৰণে মই ইয়াত থিয় হ'ব লগা হৈছে কিন্তু সেই শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আনা এপইণ্টমেণ্ট কৰা এইটো হৈছে আমাৰ অফিচৰ ডিভিজনেল মেনেজাৰ ধনসিং টিমুৰ টেবুলৰ পৰা যায় সেইখিনি বাকীখিনি তেখেতে ক'ব ধনসিং টিমু জড়িত নেকি এইটো ধনসিং টিমুক জড়িত বুলি মই ক'ব নাযাওঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ টেবুলৰ পৰা যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট আনি দিয়া তেখেতৰ টেবুলৰ পৰা যায় সেইটো হিচাপে তেখেতৰ লগতে সেই মানুহসকলে ডকুমেণ্টছ বা টকা পইচা তেখেতসকলে দিয়ে এতিয়া ইয়াত জড়িত বুলি ক'ব গ'লেতো টকা খোৱা বুলি যিটো কথা ওলাইছে সেইখিনি টকা খোৱাটো সেইটোতো মই নাজানো ৰাজু তেৰণ এজন হৈছে আমাৰ অফিচতে LDA যদিও LDA তেখেতে টিমুৱে মানুহ বিচাৰি আনিব দিয়ে কোনোবা যদি চাকৰি সোমাব খুজিছে বিচাৰিছে তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰে ৰাজু তেৰণ আৰু টিমুৱে কণ্টেক্ট কৰে মোৰ টেবুলটো বেলেগ এডিশ্যনেল ডিভিজনেল মেনেজাৰ হিচাপে আৰু মোৰ টেবুলত কোনো ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰোবাৰ চাকৰি দিয়াৰ ইয়াত নহয় কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকৰ অফিচটো এতিয়া লক কৰি দিয়া থোৱা আছে কিহৰ কাৰণে লক কৰিছে সেইটো হৈছে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কৰিছে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ অডিট কৰোঁতে তেতিয়া চিল কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো পূৰা চিফ মিনিষ্টাৰৰ অৰ্ডাৰত হৈছে আৰু এতিয়া যদিও খোলে সেইটো চিফ মিনিষ্টাৰৰ অৰ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেট লগতে এইটো খুলিব লাগিব সেইটো আমি নিজে খুলিব নোৱাৰোঁ
আৰু সেইটো কিমান আমি দিনৰ ভিতৰত খোলা সম্ভাৱনা সেইটো একজেক্ট সম্ভাৱনাটো এইটো আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰচেছ এতিয়া চলি আছে আপোনালোকৰ মুঠ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ কিমানজন আছে টোটেল শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আমাৰ হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিভিজনৰ আণ্ডাৰতে টোটেল এনেই আছিলে এপইণ্টমেণ্ট যিখিনি সোমাইছিলে 200 এবাভ আছে তাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ বুলি ক'ব গ'লেতো এতিয়া মই যেতিয়া অফিচ চলি আছিল তেতিয়ালৈকে মানে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ শ্বেয়াৰ নোপোৱা তাতে কিছুমান হৈছে এইটো 50 to 60 কিবা এটা হ'ব কিন্তু বাকীখিনি চব শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ পোৱা মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি নিৰ্দোষী মই নিৰ্দোষী যদি মোক দোষী বুলি যদি কোনোবা দেখাই দিব পাৰে এইটো দেখাই দিয়ক মই ইয়াত নিৰ্দোষী BJYM Mahamaya Mondol Tumpen Bite Rally Kipedupon. Wo signify cap ada por by sir cap malompen la khakri pho Mahamaya BJYM atumahin pen Peace and Department Rally Mati PM Narendra Modi ki japon government ning cancer cap ke chok aputhak Mahamaya constituency ke parlo attoka noaro alomantami bite pache jeng ponsi rongara ratuma phan pachin damasai deng ponlo Bangsu, Arelia long KACEM, Lunsing Teron Lopen, Mahamaya Mondol Committee at Mahin Pen, Thedung Kacharab Dunsi, Miss Sen Pen, Bite Rally, Pechun Pondo. News Text Report, Karbi Anglong News. Media Court is Kadon Pajero, Mama Mondol Hinpen, Pasipini Euratum program ke dunang kok alam thiban ke lado ye Bharatiya Janata Party government central akha Prime Minister Narendra Modi ke japon Lincoln State Cap ke chokpon laso completion a year ATP and policy bini Mahamaya angkang arlota youth morcha hinpen ATP policy bini peace and development laso lamba ATP and policy bini laso message arong tin atau anu kami laso message padi komunikasi bini youth morcha hinpen laso program bini lengkono lapenalang lituhan Churolo ini laso program ini mesen pen homosti ado munit pangrumpen an laso kepang of apor hotame alam pun cepat pen se organize si laso program ini la ningkan 9 year kecok laso program ini homosti ado kepacetang kon kaya pot alam youth morcha tuman kote tuman ni mondol ni pen